Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate integration of bracket 1 plus ln x cube over 4x dx using appropriate substitution. Okey, untuk kita integrate soalan yang ni bahagi. Bahagi dalam integration never use quotient rule. Quotient rule hanya boleh guna dalam apa? Dalam derivative sahaja ya. Okey, so oleh sebab tak boleh guna quotient rule and then kita nak separate pun tak ada apa yang perlu diseparatekan. So bermaksud kita kena guna USUB ya. Dalam soalan ni dia suruh guna appropriate substitution. So from the given question, okay, normally kalau kita guna USUB, U yang kita pilih adalah yang kalau ada bracket kuasa, so U yang kita pilih adalah yang dalam bracket. Okay. Okay, so we let U equals to function yang dalam bracket 1 plus ln x. Okay, and then every time bila kita guna USUB, kita akan ada derivative part and integration part. So under derivative part ni tujuannya to write dx in terms of du. Okay, so kita perlu differentiate U with respect to x. Okay, so kita akan dapat du over dx, differentiate 1 dapat 0. Differentiate 1 over x dapat, differentiate ln x dapat 1 over x. Okay, sampai sini ada fraction equals to fraction, so we can cross multiply. So x times du equals to dx times 1. So kita akan dapat x du equals to, ini ya, x du equals to dx. Okay, but we must write dx on the left hand side. So kita boleh tulis dx equals to x du. Okay, lepas dah identify u, dah differentiate, dah tulis dx as a subject. So apa perlu kita buat? Okay, write in terms of u and du. Okay, so from the original question, we must write in terms of u and du. Okay, so kita akan tulis macam ni. Okay, kita check satu persatu. Untuk 1 plus ln x ni, yang ni adalah u. Okay, yang ni dapat dari sini ya. Tadi kita dah let u equals to 1 plus ln x. So kita boleh tulis 1 plus ln x equals to u. Okay, yang ni for x, dia still for x. Untuk yang dx ni, kita boleh tulis x du. Ini dari sini. Okay, dx equals to x du. Okay, perhatikan tadi u kita hanya pilih yang dalam bracket sahaja. Okay, yang cube ni still ada lah. Okay. Okay. And then dari sini kita tengok still ada variable x. Okay, tapi yang variable x ni kita boleh potong dengan x yang di bawah ni. Okay. Next, after we simplify x, so now we have integration of u cube and then over 4 and then du. So perhatikan semua dalam variable u. Okay, dan hujung dia pun du. So ini tanda-tanda pilihan u tadi tepat jitu lagi bermutu sebab kita dah berjaya potong semua variable x. Okay, sampai sini ada constant over 4 ni. Okay, untuk constant, kalau rasa semak dalam integration ni, we can move out. Okay, tapi 4 ni oleh sebab dia di bawah, bila kita move out, dia akan jadi darab dengan 1 over 4. And then integration of u cube du. Okay, sampai sini kita boleh integrate with respect to u sebab kita dapat dalam variable u and then hujung dia du. Okay, oleh sebab kuasa ni not equals to -1, so we can use power rule. Power rule dalam integration kita perlu tambahkan satu kuasa dia and then perkan semula dengan kuasa yang dah tambah. Okay, so now we integrate with respect to u. We still have constant 1 over 4 and then integrate u cube using power rule for integration. So we have u to the power of 4 and then over 4. Okay, since this is indefinite integral, so you must put plus c at the back. Okay. Alright, and then sampai sini, 4 yang bawah ni, kita boleh darab dengan 4 yang bawah ni. So now we have 1 over 16
U to the power of 4 plus C. Perhatikan, kita start je integrate, so no more integration sign. Okay, sampai sini kita dah siap integrate, yang ni kita simplify. Okay, tapi awak perhatikan, original question in terms of variable X. Sekarang kita dapat in terms of variable U. So, final step, apa perlu kita buat? Replace U in terms of X. Okay. So, dari yang kita define mula-mula tadi, U equals to 1 plus ln X. So, U yang ni kita replace by 1 plus ln X. So, final answer is 1 over 16. And then U ni yang dalam bracket 1 plus ln X. And then ada to the power of 4. And then plus C. Okay. So, this is the final answer for this question. Okay. Kalau awak nak confirmkan lagi jawapan awak, let's say boleh check jawapan guna simbol lab. Okay, so awak masukkan saja sintak bracket 1 plus ln bracket X and then cube over 4x dx. Then you press enter, so akan keluar output 1 over 16, 1 plus ln X to the power of 4 plus C. Okay, perhatikan. Sama kan jawapan dia? So, means jalan kerja yang ni betul. Okay? Dapat?